Ayinanga vele mina guys ngiyavuka 6 lapha ningamangali ngibona ngivuka ku-apartment yami yakudala yes ngizwe ngikhumbule kakhulu ngathi yazi ingqondo ngiyolala khona once phela ngikhulisile le apartment lena it's been more than 35 years ikhona so angikwazi ukuyijekela nje kanjalo guys ngabe iminyuwani unenkinga ifika yes siphela liyangiyisa kula malanga yare kube bengiyi-1k bengizosho ngithi iminyaka seyahambile umuntu akafiki nokufika ku-30 mara sekalela ngedini yes mara ngiyazi ukuthi angilili ngedwa sibaningi onembiza kuba sihelebhe madoda sitshela ukuthi yini nathi sisele sibe rehe namuhla umshana ungijabulele ngibasho ngimguge ngimphonsele phezulu ngapha idini lithi next mara ngathi yazini umshana wami lo ngizomguga ngimjabulise wena namuhla imnandi yes siyabona namuhla mangakhipha ibhayisikili ngingareya more than 30 km yabona kuphole kamnandi njani emarelanga lilechisela phakathi kwamafu macala lithi lachisa yes silikhipha umkhovetsheni mangihlala nazi izinkukhu zakamagogo zikhona zihambanga namuhla kusho kona ukuthi ngivuke ngasala ngathi yazini athi ngizibambe ngebreakfast fast izinkukhu zakamagogo nazo kulamalanga kunokuthi izande ziyancipha enye mayibekela enye ingenela enye kahle kahle kusuke kuyini mangithi enye ingenela enye ngichaza ukuthi le enye yafika ibekele endaweni ethile bese nayo lena enye ifuna ukubekela to the same spot and sangaqala senze njalo shema amaqanda okhona ngekaza avukila hechila vela bola wonke anuke ephuma abafuyi izinkukhu ngicela bangisize bangiphi plan ukuthi lezi nkukhu lezi zistopele into eziyenzako fast bese sengicedile ukuzibamba ngebreakfast izinkukhu zakamagogo lapha ngathi yazini athi ngiphume ngebhayisikili ngishaye round ngizilula hawu ngisajabulela ukuthi wena namuhla ipholile imnandi ngiyoreya kamnandi nalilanga seliyaqala liyavela lapha yes singaze ngazisola ukuthi bengisayazi amara bese sengiqalile akusiza ukugive up 30 kilometers ngizeyiceda fast within 15 minutes ngizabe sengishayile 15 km kahle namuhla bengiplan ukuthi ngiyojike Witbank ngale bicycle because bengifuna ushaya 30 km and from Middelburg to Witbank isiboma 27 km so mara ngabuya ngacabanga kayi2 kayi3 ukuthi yes mos mangiye Witbank ngiyobuya ngani kusho kona ukuthi kumele ngirebo ma 60 km ngathi no angeke ngilunge nangaphi uncle lami lithali at least umalumami kube bekakhona bengizomfonela mase ngingena lapha eJakarta Park ukuthi ngilane Witbank ngicela ungilane ngiyazi ukuthi mase sengibuya lapha nya relax ekarini size mangisare njalo lapha ngathola sengise town ngidlule Mahindra ngakhumbula ukuthi konje moske ngazama ukuthenga ikara nake ngocheck ukuthi application yami ihamba kanjani enhleka kusise Mahindra lana se Isval Motors bathengisa imihlobo yamakari Mahindra Koni Opel nama Renault nje kuningi but mina my favorite side of the garage is the Mahindra department phela Mahindra icinile bafethu kuze kuphelele isicathulo ireya ngaso loko yona imili ibheke wena ngithi mangifika lapha ngithole bathi uPorsche namuhla ke khoba ngithumela ku-Altus but lucky enough amadata wami English bengwa recharge mangifika lapha vele ngingamoshi nesikhathi ngimbekele istory ngithi hey no the last time man ke ngafika lana ngazo apply for i-trans but imali yami yashota ngagcine sengithenga ibhayisikili but ngibuyile round 2 akawucheck lapha ukuthi izinto zami zihamba kanjani awu nangempela bafethu ngathi izinto ziqondile namuhla umuntu ngathi yophuma hamba ngekari lana egarage indaba yebhayisikili yaphela ke namuhla ngasho ngisayina amaphepha fast lapha sebangichazela ukuthi man wena kahle kudala sikufuna kanti wayohamba unomphela ngithi awudala ningifuna njani wayibe ningangifoneli bathi awudala sikufonela ifoni yakho ingene ngivele ngithi we uyabona lokhu emaplazini kakhulu inetwork yahlupha thola bangifonelele time ngileni emaplazini mosla jensi na i-single cab yebhakhe lapha ifiki no half a million i-working horse ke le ladies mantombazana lawa ama-SUV ke afuna nina ke lawa sewudle nezaza lapho uvula i-sunroof uya kuma-Sunday Soul Station leso sikhathi i-weave yenzani nera ngikhuluma nge-weave nyana ngikhuluma ngabo ma-Peruvian it's a Mahindra XUV 3XO baby girl you'll never go wrong bona so sesidira yes this gold car is amazing ngaze ngafisa ngathi ngingaba yami le moto mangithi tla yes bafowethu Goodwill Sibongiseni Mthweni is proudly driven by Mahindra Middelburg nalo Middelburg ngaze ngambiza ngathi ngiyindebele lale kwaga ngathi Middelburg no it's Middelburg ayilana vele bese sebangikhombisa ama features wale moto ukuthi lana yenzani lana yenzi ini mara kunye ngizakufunda ngendlela phela mina ngijwayelele ipholo la kaShingwenya nebhaki kamalumama ikindaba yokuloku pressa izinto eziningi vele ushaya start and go i-technology yale moto lena iningi kakhulu yes kuyongithatha unyaka wonke ukuthi ngifunde yonke mangaba ungikhola shaya i-round eMiddelburg eMahindra mawufika nje uvele ubatshela ukuthi uthumele Goodwill they even give you a chance to test drive one of their cars to see if you qualify to get yourself a nice portable Mahindra. WhatsApp the number on screen. Hey kudala ningigudla kuma comment lapha nithi wena malume kaMshana uhlezi uyipassenger ngathi akwazi ukudrive nje namuhla ngivele ngathi yazini athi nginibambe ngesurprise hayi no bicycle amisele lapha egarage ngizabuya ngiyilanda ngelinye ilanga nomalumami ngebhaki angithize mangiphuma lapha ngathi yazini maye ngiqonda straight endlini yokugibeza umshana ukuvela wami ekhoneni bese bangilinde ngamakhamera lapha kusho kona ukuthi gate classic 30,000 selizophumula sekuzovula leli linye ngizontshela iprice amara guys asibe ni honest yes siyinhle le moto ngicela nibhekeni kahle uzinikeze isikhathi bheka le grill bheka lama light
hayi silwane lento. Amalayithi wakhona yavuma ukuthi ngingadlala nami jab challenge. Ayisho uMamambeki asaphila, yazi ngimyenza i-passenger princess lapha shy round emall ngiyomthengela i-Fanta orange. Fanta orange beku-i-favorite drink yakamamama, nanoma ngiyophahla nje ngiziphathela yona. But other than that, intando kaNkulunkulu angeke siyiphikise. I-passenger princess yami kuzoba umshana, hayi man, akusiyi-passenger princess, it's a prince this one. Buka ujabule kanjani akakholwa.